sih? Telek sayang gitu. Cok ya? Wis tadi ku bos ya? Orang-orang jajak protes maksudnya apa lah? Salahku apa bisa? Cuma sutil tambah telepon. Coba aja, angkat lah ya. Sumpah kan. Bener arek aja. Apa? Halo? Mbak dia, Mbak? Oke. Ya, tak paling langsung dulu. Sumpah kau ini. Oh, OTW. Oh iya. Lanjut. Arek maren. Iki jangan HP anak ini. Gak masuk ya anak ini. Kak sih itu. Mereka yang malu telepon aja, dia nanti telepon. Iya, ada yang situ. Mana ni? Iki jangan HP anak yo. Yo tak jelek. Oh ini. Tenan dia. Lapon kan? Menengahnya. Kalau apa? Tanpa welas kowe lunga biyen kae ra ono mesakne aku sithik wae apa titresno anyarmu lalu kau tinggalkan aku tersakiti sendiri di malam itu. Pas lagi sayang-sayangnya Mana tae. kudir kau nih tinggal anak itu kau juga pantas kayak hari ini nggak pantas kayak kau ini Masuk. cinta ditolak dukun bertindak jadi kan duit dengan Duwe. Sopo tenan dukun? Aku. Tak tahu. ayo budal Ayo. asyik ayo Yos. Kami ketemu. kau wis tasnya ini Kok ae. Yo, siap. Yo, hati-hati. arah-arah itu dukun sih Bikin ya? Iya. Salah di gini. Di jero. Jero. Peteng. Ora salah. Ono. Oh, porek. Wih. Cok kaget. Itu. Ono di gini. buat sewa gini ya Iya. Wow. Lungguh sing sopan. Iya. Ojo kok salat ae. Ana apa iki? Ki mbah kancaku. Ono masalah di pacari. Terus Jadi ini ditakok. Yo, koyo opo ngono lho. Masalah kok sampai cepet datang ya, Mbak. oh, aku wis seru. Tak delok-delok model teko praenanmu wis ketok. Ketok lek masalah cinta iki. Wih, kok ruan. Ro aku. Ketok mang teko mlakumu wis. Yo apa yo? Terus kira-kira kon kate opo iki? Yo, aku cek gandeng maneh ngono, Mbak. Cek iso gini ya, iso. Oh, ngono. Ya sik yo. Oh, sik. Blangkonku iki kuwale iki. Sik, rasane sik.
Tak rokokan dhisik yo. Cek Ngomong. rokok. Penak ya. Aku pada rokok, Mas. Lho, kon rene gak nggawa rokok? Kari. Kan Loh. yo seperti makan Sip. cuk. Itu pun kalian. Ya, Oh, Pak. Modus sih enak yo. Cek ndungane ku cek sip. Oke? siap. Wis. Iki renono. Nah, iki aku ono. Opo? Apa iki? Langsung. Langsung cekat wis. Langsung ya. Tapi ono syarate, Opo? saurno nang awake. Pas ketemu ngono ya. Pas ketemu. Jamin wis langsung kepak-kepak gini wae ya. Pasti. Iya. Aja lali. Oh, iling-iling yo. Oke? Oke. Ya wis. Tuh aku sih turun lagi sih ono. Sana sedikit di bawah wis. Cukup repot ae. Wis salah bawa ojo suka-suka nang. Ya wis. Ngono Ngono. ya. Kon Tak balik sih, Pak yo. ya wis. Lalu pasien tak mrene maneh. Oh, sip, tak anteni yo. Oke, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Sayang. Aku di depan rumahmu ini. Kamu keluar oh, bentar lagi. Ya, bentar ya. Oke. Duh, apa mana sih? Putus ya putus, terus gak usah ketemu mana. Duh. Weh. Pen kualat ya. Cuk, dukun bisa gedang ngopo kuan ora masuk le iki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sapa iku? Oh, si iki lho, Pak. Sing trainee ambek kancaku lho, iki terus kancaku. Oh, ya, lungguh. Ya apa? Berhasil. Oh, sukses iki. Temenan to? Temen deh. Wes sip yo wis. Mampu jalan sama. Rokok-rokokan sini, Pak. Oh, iya iya iya. Sampai opo. Wis, enak sik. Yo, penak lagi iki. Duh lah, kancamu wingi kok gak mbok jak. Repot are. Repot. Ya, iki ono tambahan titik guys. Itu Apaan mana iki? rezeki tambahan, Bang. Suka nang Kon ku repot ae. suwe, Bang. Sing gelem-gelem mrene rek ngono. Oh, iya lagi. Ya wis, Waalaikumsalam. Popoan ora iki. Soalnya waduh. Ini surat kok cinta ya. Oh, damput arek iku. Diakali aku iki. Apa teman anak kali? Goblok digobloki. Senjata, guys. Channel Production, masih channel Production bersama Mas Tebo. Action. Action. Dir.